tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye ni ukutaruhari. Turabashimiye mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi. Ni wa mwanya mwiza n'ubundi wo kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino. Turaza kubitira muri Nigeria, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu yagaragaje yuko biteguye cyangwa se bateganya gucura abimukira babo baherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo babarirwa mu gihumbi kirenga. Ni mu gihe haherutse imyigaragambyo ikomeye yakozwe n'abenegihugu bavuga yuko badashaka abanyamahanga, bavuga yuko badashaka impunzi, ko zikwiriye gusubira iwabo. Amakuru agaragaza yuko igihugu cya Afurika y'Epfo gifite abimukira benshi babarirwa muri 50% ndetse kikagira n'abashomeri babarirwa muri 30%. Ni nayo mpamvu cyangwa se nibyo byatumye abaturage bigaragambya bavuga yuko badashakisha impunzi ko zamaze kuba nyinshi ndetse abenegihugu bafite ubushomeri bwinshi. Rero Nigeria yagaragaje yuko mu gihe hakomeje kugenda haba imyigaragambyo ikomeye y'abenegihugu ba Afurika y'Epfo ikomeza kugenda itoteza abaturage, nk'uko mu myigaragambyo iherutse yabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka turimo yangije byinshi by'impunzi zihereye muri iki gihugu, ubwo bagiye basenya amazu yabo, basenya amaduka yabo, basenya ibyo bakora byinshi ngo kubera ko ari impunzi zikwiriye gusubira iwabo. Rero Nigeria yo yagaragaje yuko ifite abaturage bayo bahereye muri kiriya gihugu barenga igihumbi, kandi ko bagiye gushyiraho ingamba zo kubatahura nk'uko bakomeje kugenda batotezwa n'abenegihugu ba Afurika y'Epfo, nk'uko bagaragaje ko badashakisha abaturage b'impunzi cyangwa se babimukira ko bakwiye gusubira iwabo, nk'uko igihugu cyabo abaturage babo bafite ubushomeri, babuze utuzi, impunzi abazo ziduhabwa. Bigaragara yuko impunzi zabatwaye utuzi, zituma bakena, zituma ubushomeri bukomeza kugenda bwiyongera. Ni nayo mpamvu hakomeje kugenda haba imyigaragambyo ikomeye yo gusabisha yuko abaturage b'impunzi bo mu bindi bihugu bya Afurika bakwiye gusubira iwabo. Gusa hari urwego rwagaye rubigwanya rumaze imyaka irenga 30 rushakisha n'ubundi gukomeza gusubizayo impunzi mu bihugu zagaye zivayo, kuko Afurika y'Epfo niyo kugira impunzi nyinshi. Rero urwo rwego nabwo rurakomeje kugira ngo rukomeze rusubize abaturage mu bihugu byabo bagiye bavaho, kuko abaturage bakomeza kugenda basaba yuko abaturage bo mu bindi bihugu bya Afurika bakwiriye gusubira iwabo kugira ngo ubuzima busubirane, basubire kandi babone utuzi, nk'uko abenegihugu bamaze kubura utuzi kandi bikaba byaratewe n'impunzi nyinshi zakomeje kugenda ziyongera muri ico gihugu. Reka dukomereze n'andi makuru yacu mu gace gaherereye mu misozi miremire y'umurenge kitwa Bibogobogo, ahakomeje kugenda hategurirwa ibitero byinshi ngo bigambire kwigarura Minembwe, bigambire gufata Minembwe. Mu minsi yashize twabwiye yuko niho ingabo za Hibu zahurukiye zihamara iminsi itari mikeya ziri mu kigo cya gisirikare cyitwa Musaraba. Nyuma yabwo zaje kuhava zikomereza mu bice bya Pwenzero, ndetse ku munsi w'ejo twabwiye yuko hariho n'abazalendo benshi bazamutse kugira ngo baje gufatikanya na ziriya za Hibu zaturutse mu bice bya Bibogobogo. Amakuru dufite duhabwa nuko uwita Murigantama, umugabo w'umunyamurenge ukorera ubutegetsi bwa Gisegeti, umugabo ugira ubugome bw'indengakamere, niwe mugabo wagaragaje yuko ngo bazarasa ababyeyi babo, bazarasa Minembwe ngo bakahindura nkagaza. Ayo ni amagambo yagiye ava mu kanwa kiwe. Ni umugabo ugira ubugome bw'indengakamere. Rero uyu mugabo yari amaze iminsi atavuga, yari amaze iminsi atagaragara, yari yahunze igihe Uvira ifashwe, yarahunze yika i Burundi. Rero M23 ikimara kuva muri Uvira cagihe babisabishijwe n'ubundi Leta z'Ubumwe za Amerika, Washington, babasaba kuva mu mujyi wa Uvira kugira ngo bubahirize amasezerano y'agahenge hagati ya M23 na Leta ya Kinshasa. Uyu mugabo yari amaze iminsi ari mu Burundi atavuga. Rero amakuru atugeraho nuko yazamuwe n'ubundi ngo aje kureba uburyo bakomeza kubaka systeme yo kurangiza ubwoko bwiwe. Burya yari yamanutse atageze ku mugambi wiwe, kandi umugambi we ngo wari uwo guhindura Minembwe nkagaza. Aza guhunga igitaraganya, ariko kuri ubu akaba yazamutse bigenzurwa n'ingabo za RDC, FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, n'ingabo z'u Burundi zitwa FDNB. Rero uko niko byifashe, niho abarizwa, niho agiye gucurira ngo imigambi ikomeye yo gushakisha ngo uburyo yakwigarura Minembwe. Gusa icyamukuye mu bijombo burya yaza ateganya yuko Minembwe agiye kwihindura nkagaza, n'ubundi kiracyahari kizamukura n'ahari yari. Imigambi yiwe akomeje kugenda ategura ntazayigeraho. Murabizi yuko ubu ngubu yaracecetse, umugabo wari uhagurutse waza uvuga ugenda ugaragaza yuko ngo Minembwe ngo kuba ngo iri kugabwaho ibitero byo mu kirere bya drone, ngo kuba ngo iri kwibasirwa bigeze hariya,
ngo abifitemo ngo 90% ngo ya strategy ngo yatanze mu buryo ngo bakwigarura Minembwe. Uwo nawe ni umunyamurenge witwa Kongolo. Ni ukuvuga yuko ubutegetsi bw'i Kinshasa bwa Gisegeti bukomeje kugenda bukoresha bamwe muri bene wacu kugira ngo babifashishe uburyo ngo babahiza strategy ngo kwigarura Minembwe, ngo Minembwe barayishaka barayikeneye, ariko nubwo bo bavuga yuko bayikeneye banayishaka ntabyo bazageraho. Rero kuri ubu Kongolo niwe waza ukora cane mu ruhande rw'abanyamurenge bakorera inda zabo bakorera Gisegeti, niwe wari usigaye agaragaza yuko ngo kuba Minembwe iri kwibasirwa, ngo kuba Minembwe iri kugabwaho ngo ibitero, ngo ni ukubera ko yakontribuwe, ngo ni ukubera ko ngo yatanze strategy ngo yakoreshwa nkuko ngo ibitero vyo ku butaka ngo vya leta y'Uburundi ngo vya leta ya Kinshasa ngo bitashobora kwigarura Minembwe, ariko ngo niwe watanze ngo iriya systeme ngo y'uburyo ngo bayifata bakoresheje ibitero vyo mu kirere. Rero kuri ubu ngubu Muligantama nawe yazamutse kugira ngo aje gufatikanya na mugenzi we Kongolo, n'ubundi yari asanzwe bafatikanya ariko yari amaze iminsi acecetse atagaragara atavuga, ariko kuri ubu ngubu nawe yasubiye kandi kuzamuka arenga Zayibogobo ngo akomeze nawe ngo atange strategy ayiheza Abarundi uburyo ngo bakwigarura Minembwe. Rero uko niko vyifashe, niyo systeme cyangwa se niyo ntego yiwe yamuzamuye mu bice vya Bibogobogo, ni ukugira ngo aje kureba ngo uburyo yakomeza gufatikanya n'Abarundi na FARDC ngo batanga strategy y'uburyo ngo bakwigarura Minembwe. Aba ni abanyamurenge twagushije ishano bashakishe kurangiza ubwoko bwabo, ariko mu by'ukuri ibyo bateganya ntibizageraho, kandi nta muntu wagira ubwoko bwiwe nabi uzugira amahoro. Biriya bintu bakora bizatinda ariko bizabagaruka. Rero ngaho nguko mwakoze kubana natwe mwari ku kinyamakuru Ugenda ubagezaho amakuru 5 kuri 5, mukora subscribe ubwo tukaza mukikora amakuru tubagezaho umunsi ku wundi.